Maabitha ugitiri kaunti-ini ya Kirinyaga makoretwo makihitana na andu aria makoretwo magitwarithia na mbere thogora ya magendo na umuthi mwena wa barico macina thigara cia makiria ma ciringi 100,000 hamwe na bangi. Agitongoria mihang'o ino munene wa borithi Kirinyaga irathiro Lacton Mudavadi augite ati unyitaniri-ini na maabitha wathani wa matura ni makoretwo makihungura matura-ini na guikia ngono aria makoretwo magitwarithia na mbere biashara ino. Tuliweza kushika hapo awali sigara ambazo zilikuwa 25,000 packets. Hizi sigara they are worth over 100,000 and ni sigara ambazo zilikuwa zinatosha kwenda nchi za nje ili tuweze kupata ushuru. So askari wetu waliweza kushirikiana pamoja na multi agency ambao ni watu wa ngao na watu wa polisi wa kawaida na tukaweza kuzishika na tukapeleka kotini. Mudavadi augite ati thigara ici ni cia muigana wa makiria ma ciringi 100,000 na iria cirari ciendio nja wa bururi na ekwirwo marari na mubango wa kwendia matakuriha igoti. Ekwirwo magikinyo igoti-ini na gutuirwo na kuria igoti riugite ati thigara ici oro hamwe na bangi ikorwo igicinwo. Mudavadi akiruta mukana mururu kuria andu aria makoretwo magitwarithia na mbere biashara cia magendo akiuga ati ni magukorwo making'ethanirwo nao kiwatho. Natoa onyo kali kwao, nawaambia kwamba especially katika hii sehemu yetu ya Kirinyaga Magharibi hawana nafasi hapa, wasijaribu kufanya hizo shughuli hapa kwa sababu sisi tutawanasa. Watu wetu wako huko nje, wako ngangari na tutawanasa wote. Andu-ini ha Inooro TV kuma barico dia kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.